Central Lairam longtlai the Lairam Times minin nan kot kanin tlai na Tho Ni kulili Tho Zarhni nak Thawngchimnak kan ngei lai cha adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngchim tu mal son tluang Chinlen Chawza Minister na le Central Lairam matupi ral zam ton nak an ngei Chinlen Chawza Chief Minister Pu Pathang Ministry of Humanitarian and Reconstruction Minister Salai Manaki Ministry of Immigration and Population Minister Pu Mong O Nale Central Lairam Pengkom matupi ral zam na chu Lungtlai College Veng Kem a ton nak an ngei tia kan thei Hi kong hepe tlai in East Lairam ral zam shwai tu pakhat ni chun chan ati tet ngai suimilam pahni chung long chan man si Chinlen Chawza Chief Minister ni chun Chinlen Chawza dirkam tu mizapi na sina lunglom bia chim ok a kan ra tia achim chun Chinlen Chawza sining le zirwanga ICNCC kan du lo ti nak le Chinlen Chawza le ICNCC I biak chon ningkong kan halmi a kan shilfia tia achim East Lairam ralzam shwai to pakhat ni chun ralzam bom chan na kong a Chinlen Chawza ni si kho chung in a zwam chwa ma ko tia achim chap hi Chinlen Chawza shwai to na le East Lairam matupi peng ralzam na ton nak a hin matupi peng ralzam palai minung somnga le pathum an kai kho tia kan thei Chinlen Chawza phim thiam nak leile NUG phim thiam nak lei phim thiam nak kong a tuan khat lai Chinlen Chawza Ministry of Education le National Unity Government NUG Ministry of Education na chu Federal Democracy phunglamin tuan chwa nak a tuan khat dingin lungtlin nak an ngei Tho Ni kulili Tho Ni riat a Chinlen Chawza Ministry of Education le NUG Chawza Ministry of Education na chu tuan khat dingin ton nak an ngei kong Chinlen Chawza Ministry of Education ni an than East Lairam Federal Democracy phim chon nak phunglam man kho nak ding cha le Basic Education BECA adi ning zo fel nak le tuak tan nak cha chon piak tu phim chon nak lei phim chon nak sang lei le rian chon nak leya rian chuan chiding in natlak nak an ngei Hi iton naka hin Chinlen Chawza lei in Chief Minister Pu Pathang Ministry of Health and Sports Minister Dr. Sharon Par Ministry of Commerce Minister Salai Joseph Lairam Loma Ministry of Immigration and Population Minister Pu Mong O Ministry of Humanitarian and Reconstruction Minister Salai Manaki Ministry of Education Minister Salai Cross Thang Nale chuan vo ngei tu adangdang na zong anitel kho NUG Chawza lein Ministry of Health Minister Dr. Zo Wai Su Ministry of Education Deputy Minister Dogo Thopan le rian sang tlai na le chuan vo ngei tu dangdang na anitel Ral chang ni voi khat an kan ka chun voi ni kan ka na lai tia CNO CNDF ni an chim East Lairam falam penga ral chang ni Tho Ni kulili Tho Ni kwa a van le in bom thlak nak siam ngan ka nak an tua cha twal chung mi minung pakhat anun nak aliam leya in lo zong an rok CNO CNDF bichim nak nol ngei tu ni chun ral chang ronga falam peng mizapi anun nak aliam ti thong thei chu ngai achia I lung afak kan ni CNO CNDF chu mizapi humhim nak ding cha adir kan siban tukin kan Jerusalem asimi falam khochung mizapi in lo ro ral lai kan phancha ni hintiang ral sang do nak kan thoklo hi si tia Tho Ni kulili Tho Ni kwa zana achim lungsau thinfualte in kan nga lewa falam shambun LIB
zatni le somruk le pariat ni mizapi chung a van lei siam ngan drone an man ronga mizapi nunnak liam hingai achiangai chu cha CNO CNDF ni chun mizapi nunnak la tu ral rang hi kan zo so na lai lo voi khat an kan ka chun voi ni kan ka na lai tia achim chap mizapi murka ronga falam kopi ral rang ria buk ni hin tiang kan do na lo nak asiliawa ral rang le ka nak in falam peng a mizapi nunnak liam an changcha a ral rang kan le rul na lai tia achim phone chu cha ram chung ramleng CNO CNDF adir kam tu na ni thachamnak he kan dir kam ulo mizapi dir mun zo chi in kan chol chang lai tia CNO CNDF dir pi na sina somnak zong atwa che paletwa a twal chung minung kuliruk ULA AA ni antlai na is Lairam paletwa penga chin do thlennak to tu nandir kam na ti swalpu in chin mi minung kuliruk Arakan Army ULA AA ni antlai na tia interim khumi FESC Coordination Council IKACC chajin in the ase kum thong ni kulle ni le thong ni kulle thum chung a paletwa penga ULA AA ni chingmi minung kulleng antlai na I minung panga an thla than na in kumsom li shong nu pakhat he tia minung pahlei nga leng thla an siri lo tia IKACC in bechimnak nol ngei to ni chim thongni kulili jing thachung a paletwa peng a khwami minung leithum na chu chin do thlennak to tu nandir kam na ti swalpu in antlai na hi antlai mi na a hin CDF paletwa rianbuk boi chang twanbo lami zong atel tia achim chap thongni kulithum in a hlei khonin CNA CDF dir kham ansi chowa in si se alam kipin nandir kam na tia lungshin in antlai na thongni kuleli a tlai mi minung hlei thum zong an sive CDF he nan ipe tlai nandir kam na ti antlai na chu chung a CDF paletwa pakhat atel andi lakin thla dingin bechon nak tu chu a tia IKACC in chimnak nol ngei ni chim Global Khumi Organization GKO zongni jing thachung a ULA AA ni CDF palet 1 andir kam na ti ruanga khwa pali in atlom bik minung hleili antlai na tia jing nishkul a khan an than ve palet wa se in uk Dr. HO le khwami minung pahni zong jing kulekwa a ULA AA ni anrak tlai na paletwa khopi a ULA AA ni khwami tlai khi nak antwa lengmang cha jing thachung khan chungkhar in Mizoram a zami an karchin lai sianghak chiabu shwai tu hlun na ZPM a anlut thongni kuleli Tho Ni sari ZPM Alai District Headquarters Longtlai Office a party in chung tonpum nak a Lai Students Association LSA shwai tu hlun na ZPM a anlut Lai Students Association shwai tu hlun ZPM a lut mi na chu F. Vanlal Ruatpuya, ex-president LSA General Headquarters Longtlai, MC Vanlal Rova, ex-general secretary LSA General Headquarters Longtlai, J. Lalruatfila, president LSA Sub-Headquarters Bungtlang, H.C. Vanlal Zuya, president LSA Sub-Headquarters Chongte, B. Longtlai Longa Silawin, Aizol Lai Students Association Joint Headquarters, Aizol ex-president Remba Shanglungzong Tho Kuleli a ZPM a alut ve LKBK Bethel Local Church Pangkhwani US Umkhri Fabu Palisina Lunglom Nak Langter Central Lairam Pangkhwa a ummi LKBK Bethel Local Church Pangkhwani USA a ummi Khri Fabu Palisina Thongni Kuleli Thoni Riata an Lunglom Nak an Langter LKBK Bethel Local Church Pangkhwani chun
Tho Ni kulet ni Tho Ni leili kan Bethel local church pangkhwa chu bial malak nakin biak in sak asi ni hintiang pumnak biak in kan nei khori lo biak in sak thok asina in mitlom te kan si pina mi si faklong te kan si cha a ni hintiang biak in kan lim kholo kan harnak zong bitampi ni an ngal i bom chan tu te te zong kan ngei tia LKB ke Bethel local church pangkhwa ni chun an lang ter chun is Lairam in US a phan mi kan unaw nani anma anram boy ruang i lungra theile van sangin an rum ko liawa kan sining ngalfiang in an kan bom chan mi chunga kan lung alom shingshan pathian ni an chunga thlachwa van ni tlunter se lo ngandam nak he umpi in zuldoi ko na se tia LKB Bethel local church pangkhwani an runglom nak an lang ter hi bom chan na ka hin bizo khrifa bu pakhat song atel LKB Bethel local church pangkhwa cha a kutsam tu na chu Chin Revival Church Dallas Patninak Texas Mizo Christian Church Dallas Reverend Biak Thonglian Chin Revival Church Pastor San Antonio Chin Baptist Church na ansi is Lairam Ralzam ina mi fear an loti tangka le phone an fear Tho Ni kulili Tho Ni le khat jing le sumilam pali in panga kara is Lairamin Central Lairam Longtlai Bazar sang Bazar waile hall chaka a ummi pi nom yang kum som ruk le pathum le pi biak par kum som ruk le panga umnak ina mi fear an loti phone pakhat le an khwal tangka thonglenga an fear piak na tia kan thei hi tangka le phone fir pyak kong he pe tlai in pi sungchin trial ni kani pinom yang hi jing le thlacham akal zong kan theilo khwal in ra kan si tika lampi kan bat pa he kan I ngil kara kan I nak chung tangka bom le phone an raklak jingka ka thoa in ka shama tangka bom ka mu tika achung ka kau chu tangka pakhat man a umti lo tangka hi thonglenga atlaudi kolram tangka bal chu intang intung pong a an sia thandi tia achim pi sungchin trial le afapa hi damlo ruanga Central Lairam sangau in Central Lairam kholipi longtlai a izo terding in arak phan mi an si ani ken mi tangka an lak piak di na asina in tangka bom chung I kolram bank le kolram tangka chu an sia ta than damlo ruanga si ina izo terding in arak phan mi tangka le intek phone fir piak mi chung a tuan vo ngei tu ni longtlai palexina theiter nak zong an tua chang tia kan thei tuan deu zonga pi nom yang kum som ruk le pathum le pi biak par kum som ruk le panga umnak ina mi fear an rak luti an phone pakhat an rak lak piak chang na tu tan he chuna voi ni na ka si chang tia kan thei Tho Ni kulili Tho Ni khat in ni le khat tianga is Lairam in Central Lairam longtlaya ralzam in a ummi hakha thantlang in pathum a mi fear an lu chang tia kan thei pu lalro pui chinza executive member revenue LDC ni LDC ngun khwai konfilmi rocha pek Tho Ni kulili Tho Ni le khata land revenue and settlement department LDC ni kum Tho Ni kulethum in Tho Ni kulili chunga division kip sina land tax khongtha sunhloi nak ni chanman nak a upat nak rocha le laksong pu lalro pui chinza EM revenue department LDC zo khen tu ni pek na pula ropuya chinza ni chun revenue department ni hi bantuk program kan man kho hi lunglom ok ngai asi headquarters la division rian chuan tu nandi lak chunga lunglom bia ka chim chun chanla chin na usi tia kan som du phone na kan rian chuan na kiba phung kan nge mi bp a kan sia a her phung bantukin rian chuan hi a him big reports kan pek po a ifim kan na usilo date kan nge mi zong fill file in zo usi tia achim chun revenue department chu zaitik chan pawa rian chuan tu nan ba ngai ti ka ngal chuan khatnak thang ngi pengna usi kan rian hi ifim kan te in chuan ding mi ase reports diklo kan pek a chun thil tampi a sho shol kho
tu hoi na chu online tax payment to dingin ma kan lak chwa ma chan raulo te a sham kan thok kho kan zum chu cha chun kan di lakin asi kho chungin I zuam na usi tia kan som na laksong tingchau mi kan lom pi na division dang na zong laksong bu khodingin I zuam twal malu tia achim chap division tax khong tha laksong pek mi na chu bathram pui division chongtepi division sangau division na ansi hi chan hi pu a zai thang senior RNSO LADC ni ashwai tax khong tha mi upat pek nak le laksong an serton ning le lunglom bia chimnak chan ani laksong mumi kan lom pi na divisions dangzong kan than chho chin hi lunglom ok ngai asi office administration kong kaw zonga thang chho chin dingin tran kan la chin halai kan rian chiawa ifim kan le temak nak he chuan chin na usi tia chim hivia hi atu tan kan Thawngchimnak chu asiri azau tu le angai tu na nan di lak chunga kanilom maizar leya kani tong than te na lai